Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri cy'uyu munsi kiribanda mu makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritware ya Uvira. Nuko mu gitondo twababwiraga ko teritware ya Uvira witwa General William Yakutumba Amri niwe ugenzura umujyi wa Uvira nubwo hakirimo FRDC nkeya. Mu kanya makuru atugezeho mu myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Uvira kuva mu gitondo cy'uyu munsi yariyobowe na Mayimayi ndetse na societe civile. Mu iyo myigaragambyo nubwo bavuga ko ari imyigaragambyo y'amahoro, ariko cyaje gutunguranwa nuko kugeza ubu ngubu tubagezaho inkuru abantu 10 bamaze gupfa ndetse n'abandi 16 bamaze gukomereka. Video ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga arerekana abantu benshi bari mu myigaragambyo, aho abantu bari bamaze gupfa. Mu bantu bari bamaze gupfa harimo abagore n'abakobwa nk'uko nabibabwiraga. Biragaragara ko abasore bari guterura imirambo n'inkomere bagerageza kuzitabara. Ibi byose byatangiye ubwo boherezaga guverinoma ya Kinshasa yoherezaga General Olivier Gasita kuyobora Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kuyobora urugamba ku ruhande rwa FRDC. Ni ibintu wazalendo batigeze biyumvisha habe na gato, ndetse n'umuyobozi wabo William Yakutumba atigeze ashigikira. Basaba guverinoma ya Kinshasa kubakura mu maguru mashya mu mujyi wa kumukura mu maguru mashya mu mujyi wa Uvira, ibyo guverinoma ya Kinshasa yanze gukora. Amakuru atugira nk'uko nababwiraga abantu 10 bamaze gupfa, benshi muri bo n'abagore n'abana, naho 16 bamaze gukomereka. Ari video zibigaragaza, ariko Rwanda News 24 na Blessing TV Rwanda tutashobora gushira ho kubw'impamvu z'umutekano wa YouTube. Ibi bikorwa biri kuba mu gihe mu gitondo twari tumaze kubatangariza ko twari dufite amakuru ndetse n'amazina y'abari bube bagize guverinoma ya ya Repubulika ya Uvira izaba igizwe na teritware ya Uvira ndetse na teritware ya Fizi, mu gihe Kinshasa yakwanga gukura Olivier Gasita i Uvira ndetse na Gouverneur Perusi uri i Uvira kugeza ubu ngubu. Sylvain Ekenge, uyu ni general akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, mu minsi ishize yatangaje ko batagenzura ingabo za wazalendo, ko ingabo za wazalendo atari ingabo za FRDC, ko ahubwo ari ingabo cyangwa igisirikare cy'inshuti ya FRDC. Wakwibaza gute abantu bafatanyije barwana, bafatanyije umwanzi w'abari umwe, ku buryo FRDC yabihakana ikavuga ko itabagenzura? Nimba itabagenzura bagenzurwa nande? Cyane cyane ko aba bamamaye mu by'ukuri ni abasivile, ntabwo ari abasirikare nk'uko abantu benshi babikeka. Aba ni abasivile, n'abasivile ariko bakaba ari abagenerali bake baba bafite abandi bantu babashigikira muri guverinoma ya Kinshasa, nk'uko amakuru atugeraho avuga. Noneho bagashinga imitwe yitwara igisirikare kugira ngo bashobore kuhungabanya umutekano mu turere runaka bitewe n'inyungu runaka baba bafite muri ako karere. Wakwibaza ibi ngibi biraza kungura nde hagati ya wazalendo, FRDC ndetse na M23? Gusa igihari kugeza ubu ngubu ugiye ugakora ubusesenguzi, wasanga FRDC na wazalendo bari korohereza M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira, kuko ubwabo barimo kurwana. Nibamara kumarana hakabamo bamwe bari busohoke mu mujyi wa Uvira, tuvuge FRDC isohotse mu mujyi wa Uvira, azasigaramo wazalendo. Tuvugishije ukuri, wazalendo nubwo bari gukora ibi ngibi ntabwo bafite intwaro zihagije, ndetse nta n'ubumenyi bwa gisirikare buhambaye bafite bwo kuzaguhangana n'uyu mutwe twari twavuze haruguru wa M23 twirwaneho. Ikindi gihari nuko
ingabo z'u Burundi zarangije kuva deja muri Uvira kugira ngo zitange agahenge cyangwa zirekere abene igihugu bahangane hagati yabo. Ni ukuvuga mu by'ukuri uruhande rwa rwose rwasigara, yaba FARDC yaba Wazalendo, nta mbaraga baba bagifite zo guhangana. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu kiri hano nuko mu gihe cyose batangaza iyi leta ya Uvira nk'uko bari kubivuga cyangwa Repubulika ya Uvira, n'ubundi baba bari hagati y'ababarwanya, kuko mu misozi miremire iyo ngiyo za Murenge Minembwe hariyo twirwaneho, muri Uvira no mu nkengero za Uvira hariyo abasirikare ba M23. mu gihe kandi agace kitwa Mpinga, aka gace na kari Walikale, na gace gakomeye cyane kari strategique. Kugeza ubu ngubu tuvugana nuko hari kuba imirwano hagati ya FARDC na M23 baharanira kukontrola aka gace kitwa Mpinga. Amakuru yandi atugezayo nuko umuvugizi wa AFC M23 yatangaje, Lawrence Kanyuka yatangaje ko abasirikare ba FARDC bafatanyije na Wazalendo na FDL bashoboye gutangiza imirwano mu mpande zose, kuri front zose. Ni ukuvuga ahantu hose ari kubera urugamba cyangwa mu duce twose tubera mu rugamba, batangije imirwano muri iki gitondo cya none, kandi ngo bafite uburenganzira, AFC M23 twirwanaho ifite uburenganzira bwo kuza kwivuna umwanzi. Ni mu gihe kandi guverinoma ya Kinshasa yasohoye itangazo ivuga ko iri gukurikiranira bya hafi amakuru avuga ko abasirikare ba RDF bageze muri 750 bashoboye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ijwi. Aya na makuru yose ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru turakomeza kuyabakurikirana, kuko ikigaragara kugeza ubu ngubu umuriro uri kwaka, ntituzi aho bizakwerekeza, ibingibi bizakwerekeza. Gusa ikibabaje nuko abaturage bapfira mu bintu batazi. Aya niyo makuru kugeza ubu ngubu Rwanda News 24 na Blessing TV Rwanda bashoboye kumenya, kandi na makuru mu by'ukuri y'urugamba, na makuru mu by'ukuri ari kuvugwa isaha ku isaha. Ibintu bishobora kuza guhinduka. Reka tubaye isango mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, turakomeza kubakurikiranira ibiri kubera aho ngaho mu mirongo y'imirwano. Murakoze, Imana ibarinde, Imana ibagirire neza. Ciao ciao.